Il-Bord tad-Dipartiment tat-Taxxa se jiddeċiedi jekk l-investigazzjoni fil-konfront tad-Deputat Laburista Rosianne Cutajar għandix tgħaddi għand il-Pulizija jew inkella tibqa' għaddejja internament minn dan id-dipartiment. Dan il-Bord jidher inħatar speċifikament biex janalizza il-każ serjissimu ta' Rosianne Cutajar. It-Tax Compliance Unit fih dan id-Dipartiment tat-Taxxa qed jistenna li jingħata direzzjoni sabiex ikun deċiż jekk din l-investigazzjoni dwar potenzjalment evażjoni ta' taxxa għandix tgħaddi għand il-Pulizija biex issir investigazzjoni kriminali. Persuni li taħdem f'dan id-dipartiment kelmet mat-Times u qalet li peress li dan il-każ jinkludi persuna esposta politikament inħass il-bżonn li jinħatar bord u jiddeċidi fuq dan il-każ. Il-Kummissarju tad-Dipartiment tat-Taxxa Marvin Gerti talab lin-nies sabiex jinvestigaw l-allegazzjonijiet dwar 46,000 euro cash li rċevit Rosianne Cutajar meta servit bħala sensara fid-dil ta' proprjetà fl-Imdina illi tiswa 3.1 miljun euro biex din tinxtara minn Jorgen Fenech. Din l-investigazzjoni mid-Dipartiment tat-Taxxa tinkludu wkoll il-ħabib ta' Cutajar Farrugia magħruf bħala tat-Taxxa. Farrugia serva bħala sensar u allegatament ħal commission tiegħu fi flus kontanti. Intant f'kollegament waqt il-programm NetLife, il-ġurnalista Times Ivan Martin spjegana kif hu xhur ilu kien tkellem personalment mas-sit ta' din il-proprjetà fl-Imdina, kif ukoll ma' Rosianne Cutajar, saħaq ukoll jakkwista kopja tal-affidavit illi saret mis-sit ta' din il-binja. We also managed to obtain a copy of an affidavit that was signed by the property owner in which he makes a sworn declaration that Rosianne Cutajar had accepted a bag full of 46,000 euros when he and her went to a Valletta restaurant. Ivan Martin għalinna li kien bad diversi mistoqsijiet bil-miktub lil Cutajar iżda hi ma wieġbet l-ebda waħda minnhom. Huwa spjega wkoll li għadda dokumentazzjoni kollha li kellu relatata ma' dan il-każ il-Kummissarju tal-Istandards.